mumeze mute. Balthazar Engonga agiye kurega abashyize hanze ari amashusho agera kuri 400 asambanya abagore batandukanye. Balthazar Engonga yahanaguyeho icyaha cyo gusambanya abagore barenga 200, atangaza ko nawe yiteguye gutanga ikirego cy'abashize hanze ari amashusho arenga 400. Balthazar Engonga yabaye isereri mu mitwe y'abantu benshi nyuma yaho hasohotse amashusho 400 asambana n'abagore batandukanye bagera kuri 200. Ubu urukiko rukaba rwamaze kumugira umwere kuri aya mashusho yaciye ibintu hirya no hino ku isi. Urukiko rwisumbuye rwa Guinea Equatorial rwemeje ko nyuma y'iperereza ryakozwe ku mashusho 400 yagiye hanze amugaragaza aryamanye n'abagore batandukanye barimo mushiki wa perezida, basanze bigomba gukurwa mu byaha akurikiranyweho. Urukiko rwemeje ko basanze abagore bose bagaragara muri ari amashusho baryamanye na Balthazar bose ari abantu bakuru kandi bari hejuru y'imyaka y'ubukure, bari hejuru y'imyaka 18. Ibi bisobanuye ko nta numwe yigeze afata ku ngufu cyangwa se ngo amushuke. Bavuze ko kandi mu bipimo by'ubuzima byafashwe byagaragaje ko nta ndwara n'imwe yandurira mu mibonano mpuzabitsina Balthazar yanduje aba bagore baryamanye. Urukiko kandi rwagaragaje ko abagabo b'abagore baryamanye na Balthazar nta numwe wigeze aza gutanga ikirego, ahubwo bamwe kuri ubu bakaba baratangiye kugana inzira z'amategeko ngo bahabwe gatanya n'abagore babo. Nyuma y'uko Balthazar agizwe umwere kuri ibi by'amashusho, yatangaje ko nawe agiye kujyana mu nkiko uwashyize hanze ayo mashusho amushinja kwangiza ubuzima bwe bwite, kumutamaza ku karubanda harimo n'umugore we, umuryango we ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Icyakora nubwo iby'aya mashusho yabihanaguweho, Balthazar akomeje gukurikiranwa ku byaha birimo ibyaruswa no kunyereza umutungo, ari nabyo byatumye atabwa muri yombi. Balthazar wari umuyobozi w'ikigo cya Guinea Equatorial gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari, yatawe muri yombi mu ntangiriro z'Ugushyingo muri uyu mwaka wa 2024. Nyuma yo gufatanwa amashusho agera kuri 400 yagiye yifata aryamanye n'abagore batandukanye barimo n'abayobozi bakomeye nka mushiki wa perezida, abagore b'abaminisitiri, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu ndetse n'abandi batandukanye. Balthazar ni umugabo wubatse ufite umugore bafitanye abana 6. Balthazar rero akaba yarafungiwe muri gereza yitwa Black Beach do Malabo, aho yarakurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo, kwakira ruswa, gukoresha nabi umwanya afite mu nyungu ze bwite, hamwe n'icyaha cyo gusaba ruswa y'igitsina. Ndetse hakiyongeraho icyaha cyo kwanduza abandi ku bushake indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Balthazar rero akaba yagizwe umwere kuri icyaha cyo gusambanya abagore bagera kuri 200 ndetse n'icyaha cyo gukwirakwiza indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ku bushake asambana n'aba bagore batandukanye. Ibi byaho ko ari bibiri akaba yabihanaguyeho, gusa akaba akomeje gukurikiranwaho ibyaha birimo icyo kunyereza umutungo, kwaka ruswa, itotezwa no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Ibi akaba akomeje kubikurikiranwaho dore ko yatahuwe ko yaryamanye n'aba bagore bagera kuri 200 abafata amashusho hakorwa iperereza kuri ibi byaha yari ari gukurikiranwaho. Nawe rero akaba agiye kujyana mu nkiko uwashyize hanze amashusho amushinja kwangiza ubuzima bwe bwite, kumutamaza ku karubanda harimo n'umugore we, umuryango we ndetse n'umuryango mugari muri rusange. Ese Balthazar ninde ari burege? Njye nakeka ari polisi, kubera ko n'ubundi abashyize hanze ari amashusho ni abapolisi. Abayashyize hanze ni abayabonye mu gihe hari gukorwa iperereza ku byaha akurikiranweho. Bityo rero niba agiye kuregwa yashyize hanze, ubwo birumvikana ko nta wundi ari polisi. Ngayo nguko rero ibya Balthazar ni gutya bimeze. Ibya Balthazar Engonga, umugabo wafatanywe amashusho asaga 400 asambana n'abagore bagera kuri 200. Uyu mugabo kandi nkwibutsa ko ari umugabo wubatse ufite umugore n'abana 6, akaba yari mu bayobozi bakomeye muri kiriya gihugu cya Guinea Equatorial
kubera ko yari umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe gukora iperereza ku mikoreshereze y'imari cyitwa ANIF. Uyu mwanya akaba yarawumazeho imyaka igera kuri 7. Ngaho nguko rero uku niko bimeze hariya muri Guinea Equatoriale. Mwakoze kubana nanjye rero, iyi ni Vibes on the Top. Niba utarakora subscribe nubwo kanda byonyine kuri ako kabuto ka subscribe. Reka mbifuriza amahoro y'Imana, umunsi mwiza, mukomeze kugira ibihe byiza kandi ari nako dukomeza kubana 5 kuri 5.